Safirliyot qəlbətə şansı ən azon yarışı kimi dəyərləndirilir. Artıq tazılar qəfəslərə daxil edildilər və hakim bayrağı qaldırdı. Yarış başlanır. Oyuncaq dovşan qəfəslərə doğru yaxınlaşdırılır. Tazlar artıq yarışa başlayıblar. Yarışlar ilk döngəyə doğru irəliləyirlər. Artıq 6 nömrəli yarışçı irəli keçir. Hazırda 6 nömrəli yarışçı irəlidədir və məsafəni genişləndirməyə çalışır. Tazlar meydanın son döngəsinə doğru irəliləyirlər. Və artıq yarışçılar finiş xəttinə doğru yaxınlaşırlar. Artıq 2 və 3 nömrəli yarışçılar həmçinin irəli keçirlər və 2 nömrəli yarışçı yarışda qalib olur. Πρώτο καμπανάκι λοιπόν στο Σέφιλο, ο Λαγός έφυγε και έφυγαν πιο γρήγορα μαζί του από το 5 και το 6. 5, 6 και 4. Το Λαγωνικό από το 5 έχει το προβάδισμα. Θυμίζουμε είναι το μεγάλο φαβορί, το Freddy The Legend με απόδοση 2,70. Το 4 ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Το 3 και αυτό στην τρίτη. 5, 4 και 3 στην τελευταία στροφή. Πρώτος στην τελική ευθεία το Freddy The Legend. Λογικά δεν έχει πρόβλημα. Για να δούμε, το 3 μειώνει την απόσταση. Το 3 θα περάσει μπροστά. Το 3 νικητής. Έγινε λοιπόν η έκπληξη. Jedynka utrzymuje się na pierwszym miejscu. Jeszcze nikt nie dał rady nadrobić tej straty. Zobaczymy, czy da radę utrzymać jedynka aż do mety. Jedynka, dwójka. 1, 5. 1, 5 i 2. Piątka się zbliża do jedynki. W tej chwili piątka wychodzi na pierwsze miejsce. Od środka toru piątka. Piątka, trójka i dwójka. Piątka wygrywa. Trójka i dwójka na... Боксовете са отворени, надпреварата започна. Начело излиза номер 3. Фаворитът 3 поведе още преди първият завой. 2 и 6 са след него. 5 и 1 ги следват, а последен е номер 4. 3 и 2 начело в тази гонка. Виждаме, изравниха и номер 2 успява да поведе. Фаворитът 3 е на второ място сега. 2, 1 и 3 водят. След последният завой на финалната права води номер 2. 2, 1 и 3 е редът, в който финишират състезателите. 2, 1 и 3.